Hoy en día 21 de agosto de 2024, Sua Excelência ex-primeiro-ministro Dr. Maria Alkatiri mai visita ao Ekusi Raiwa. Liana insira husi suku Nipani prepara hodisimu ex-primeiro-ministro Dr. Maria Alkatiri ia fronteira Sakato o Ekusi Raiwa. Tadi, la sini jangan tone ini. Estou tocando na toca puah kamu tinam nuaha samuti estandi usama tanena tapi mbok teman takomo ade tambina nama ini esesioma kita mah eseno na betong ni sule mau te jauh sini bateng kita mau koma ne ade kau tanelo sakato ni sule sakato at nawan ti kusina sima bau nasi as nakahupahin nama ahum hanya hay suku bahasa fanu ma afan ni nakat ini kulite ni tanau hikde pama Ia visitenemos Sua Excelência ex-primeiro-ministro Dr. Maria Alkatiri harekon di saun no situ saun iha o Ekusi Raiwa. Maluk Shira, atu hetan informação nebe factuais no atuais, reta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutan notificação, o comentário no fahetutan ba media sosial siraselu.